дуруд шунавандагони азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ҷанбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз якшанбе 1 ноябри 2020 сол аст. ҷанбасти хабарҳоро аз таҳаввулоти охири ҳафта аз 30 октябр шурӯъ мекунем. дар тоҷикистон рӯзи ҷумъа 30 октябр маросими савгандиёткунии президенти ҷумҳурӣ баргузор гардид. маросими савгандиёткунӣ соати 9:45 ба вақти маҳаллӣ оғоз ёфт ва пас аз чанд дақиқа сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба толор дар кохи Сомон ба назди ҳозирин ворид шуд. дар оғози маросим сарбозони гвардияи миллӣ, рамзҳои давлати Тоҷикистон, нишон ва парчамро ба марши тантанавӣ ба толор ворид намуданд. азбас ки аъзои ҷаҳониро бемории ҳамагири COVID-19 фаро гирифтааст, ҳамаи меҳмонон ва иштирокчиён дар толор бо ниқобҳои муҳофизатӣ нишаста буданд. раиси комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода ва раиси суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Ашурзода Абдулҳафиз Абду ба Эмомалӣ Раҳмон ки дар бинои қасри миллат қарор доштанд, ситораи дараҷаи 1, ордени президент ва шаҳодатномаи президентиро супориданд. пас аз он Эмомалӣ Раҳмон ба кохи Сомон рафт. корвони мошинҳои президент тавассути хиёбони марказии Душанбе ҳаракат карданд ки дар он ҷо Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон савгандиёт кард. хотиррасон мекунем ки интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон рӯзи 11 октябр баргузор шуда буд. тибқи натиҷаҳои овоздиҳӣ, комиссиони марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо бартарии назаррас пирӯзии интихобот хонд. мавзӯи дигар хабарҳои рӯзро шумо мустақиман мешунавед. имрӯз 1 ноябр Русия парвозҳои байналмилалӣ бо ҷопонро аз сар гирифт. ин тасмимро ҳукумати Русия рӯзи 14 октябр эълон карда буд. тибқи санади қабулшуда ҳафтаи 3 парвоз байни Русия ва Ҷопон ба нақша гирифта шудааст ки аз инҳо 2 парвоз дар масири Москав-Токио ва 1 парвоз аз Владивосток ба Токио. равшан карда шудааст ки Ҷопон то ҳол барои сайёҳон дарҳои худро боз накардааст. раводидҳо ба миқдори маҳдуд ба шаҳрвандони Русия танҳо барои сафари хизматӣ, таҳсил ва инчунин ба аъзои оилаи онҳое ки дар Ҷопон зиндагӣ мекунанд дода мешавад. пас аз расидан ба Ҷопон мусофирон бояд карантинро риоя кунанд ва ҳатман аз меҳмонон талаб карда мешавад ки шаҳодатномаи надоштани манфии коронавирусро пешниҳод созанд. хотиррасон мекунем ки аз 1 август парвозҳо аз Русия ба Туркиё, Бритонияи Кабир, Танзания боз аст. аз 15 август ба мусофирон иҷозаи парвоз ба Швейтсария, аз 2 сентябр ба Миср, Аморати Муттаҳидаи Араб, Малдив аз 27 сентябр, парвозҳо ба Кореяи Ҷанубӣ аз 21 сентябр ба Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон дода шуданд. ҳамчунин парвозҳо аз Москва ба Сербия ва Куба 15 октябр аз сар гирифта шуд. русия ҳанӯз парвозҳоро бо Тоҷикистон аз сар нагирифтааст. парвозҳо барои пешгирӣ аз панҷшавии коронавирус аз 27 март муваққатан боздошта шудааст ва дар ин баробар парвозҳои чартерӣ бо тасдиқи нақша амал мекарданд. тибқи иттилои қаблан додашудаи вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, парвозҳои чартерии Тоҷикистон бо Русия то санаи 31 октябри соли равон тасдиқ гардида буд ва ҳоло маълум нест ки баъд аз ин мақомот чӣ чора хоҳанд андешид. вале қаблан сафири Тоҷикистон дар Русия дар мусоҳиба бо расонаҳо таъкид карда буд ки то кушода шудани парвозҳои муқаррарӣ Тоҷикистон бо Русия парвозҳои чартериро идома медиҳад. идомаи ҷанбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. 26 октябр хабар дода будем ки палатаи савдо ва саноати Федератсияи Русия ба ҷонибдории сода кардани тартиби кори муҳоҷирон сухан ронд ва пешниҳод кард ки барои шаҳрвандони хориҷӣ патенти ягонаи меҳнатӣ ҷорӣ карда шавад то муҳоҷирони меҳнатӣ тавонанд дар ҳама минтақаҳои Русия бо як патент кор кунанд. сардори палатаи савдо ва саноати Русия Сергей Катерин ин пешниҳодро дар номаи ба унвони муовини аввали раиси ҳукумати Русия Андрей Белоусов пешниҳод карда буд. тибқи иттилои палатаи савдо ва саноат зарур аст ки тартиби ҷалби коргарони хориҷӣ дар асоси патенти меҳнатӣ аз ҷумла новобаста аз ҳадафи ташриф инчунин ҷорӣ кардани патенти ягона ки ба шаҳрванди хориҷӣ дар минтақаҳои дигари Русия ба мисоли Москав ва вилояти Москав, Санкт-Петербург, вилояти Ленинград ва дигар минтақаҳои Русия озодона кор карда тавонанд.
палатаи савдо ва саноати русия ба ҳукумат инчунин пешниҳод кардааст ки раванди муҳоҷиратро рақамӣ гардонанд ба қайдгирии электронии муҳоҷирон ва почтаи электронии аризаҳоро барои огоҳонидани мақомоти давлатӣ ҷорӣ созанд ки ин ба таъмини шаффофияти кори мақомотҳои дахлдори танзимкунандаи соҳаи муҳоҷират нақши калон мебозад ва аз тарафи дигар кори муҳоҷиронро осон намуда муҳлатҳои дуру дарози гирифтани патент ва ё дигар ҳуҷҷатҳои заруриро ба поён мерасонад. шумо барномаи иттилоотии ҷанбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. муҳоҷирон дар Санкт-Петербург норасоии азими нерӯи кориро эҷод карданд. Пойтахти шимолии Русия норасоии азими кадрҳоро аз сар мегузаронад ва сабаби ин муҳоҷиронест ки ба ватанашон рафтанд. гуфта буд дар оғози ин ҳафта раиси кумитаи меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Санкт-Петербург Дмитрий Чернайко. талабот ба кадрҳои дорои маълумоти хеле содда хеле калон аст, аммо ин кофӣ нест, зеро на танҳо муҳоҷирони кории хориҷӣ шаҳрро тарк карданд, балки ҳам аз сабаби баста будани марзҳо, ҳам аз ҷониби мо ва ҳам аз кишварҳои аслӣ мондаанд. аммо одамоне ки қаблан аз минтақаҳои дигар омада буданд низ рафтанд, гуфтааст Дмитрий Чернейко ба хабарнигорон. масъулини кумитаи меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Санкт-Петербург мегӯянд ки ҷойҳои холии муҳоҷиронро бояд касе иваз кунад, аммо ки солест ки токунун мақомдорон худ ҷавоб наёфтаанд. дарҷ гардидааст ки дар давраи пандемия дар Санкт-Петербург беш аз 100 000 нафар ҳамчун бекор сабти ном шуданд ва тақрибан аз 3/2 ҳисаи ин одамон то 1 март муддати тӯлонӣ кор накардаанд. бори аввал дар шаҳр қонунияти азим дар соҳаи шуғли аҳолӣ ба даст омад ва ин шаҳрвандон бояд барои кор қаблан бозомӯзӣ карда шаванд. дар ин арафа хабаргузории маҳаллии Фонтанка навишта буд ки тақрибан 40% ширкатҳои Русия ки одатан муҳоҷиронро киро мекунанд, ҳоло камбуди нерӯи кориро эҳсос мекунанд. коршиносон норасоии махсусан шадидро дар соҳаи расонидани хаткашонӣ ва нақлиёти ҷамъиятӣ аз ҷумла норасоии ронандагони такси қайд мекунанд. بیستوهفتم اکتبر خبر دادیم که مقامات روسپاتربنادزور قرار کرد که کاملا همه شهروندان روسیه، شهروندان خارجی و همه نفرانی که در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه قرار دارند هنگام نگهداری در جاهای جمعیتی، در داخل تاکسی ها، نقلیات جمعیتی، در ایستگاه‌ها و حتی در داخل لیفت از نقاب استفاده برند. غیر از این از ساعت 23 تا 6 صبح خدمت رسانی‌های فراغتی و خوراک عمومی منع کرده می‌شوند. همین طریق ساعت کاری قهوه‌خانه‌ها، طرفخانه‌ها و مرکزهای دلخوشی نیز تغییر خواهند یافت. اینچنین طبق این سند حالت برگزاردن در تمام مؤسسه‌های خصوصی و دولتی در جاهای جمعیتی پرزور کرده می شود. فرمان مقامات روسپاتربنادزور از 28 اکتبر سال 2020 اعتبار پیدا کرد. برنامه اطلاعاتی جنبسته خبرهای هفته را با تحولات هفته روان شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. سه‌شنبه 27 اکتبر خبر دادیم که از سبب خروج مهاجران نورسایی قوه کاری در ساختمان‌های مسکو به 30% رسیده است. طبع به نزدیکی سرگئی سبیان انحصار داشته بود شماره عمومی مهاجران مهنتی در شهر هنگام پاندمی 40% کاهش یافته است. در حقیقت بعضی کارگران خارجی رفتند، حالا برای ورود از یک قطار کشورها محدودیت‌ها موجودند که مهاجران از چنین کشورها بیشتر در ساختمان‌های مسکو کار می‌کردند. در نتیجه در بعضی میدان‌های ساختمانی علاوه خصوص در بخش خصوصی و آنهایی که در تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری اشتراک می‌کنند نورسایی قوه کاری به 30% رسید. گفته بود در روز سه‌شنبه 27 اکتبر معاون رئیس شهر مسکو اندری بچکاریوف در صحبت با خبرنگاران. در مسکو نورسایی مهاجران نظر است تقریبا 40% کمتر این به بازار مهنت و به آن تاثیر می‌رساند که از جمله در ساحه کمونالی، بخش ساختمان و منزلی و خدمت رسانی ابراز داشتند در مأموریت شهر مسکو. در ادامه اندری بچکاریوف گفته است که هیچگاه برای کسی پوشیدن نبود که تا چه اندازه اینفراساختور ما از مهنت مهاجران وابستگی دارد. ایون است که شهر دارای تصور کردن نمیتوانست که روز به علت اضطراری قریب نصف مهاجران ما را ترک کرده به وطنشان میروند.
اینک حالا روزها و هفته هاست که کارخانه‌های کمونالی شهر در جستجوی کارند، اما کسی از مهاجران به سراغ چنین کارخانه نمی‌روند. ابراز داشته است معاون رئیس شهر مسکو اندری بوشکاریوف. ادامه جنبست خبرهای هفته را شما میشنوید. حکومت روسیه امکانیت‌های دقیق اجازت شرکت‌های بزرگ ساختمانی را برای آوردن مهاجران از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در دوره پاندمی فعالانه تهیه می‌کند. در روسیه مسئله امتیازهای علاوگی برای کارفرمایان که مهاجران را کرا می‌کنند حل خود را می‌یابد، گفته است معاون وزیر ساختمان، منزل و خواجگی کمونالی روسیه نیکیتا ستاسین در فورم تهیه‌گران و معماران فوربرس. به نزدیک طرح آماده می شود که شرکت‌های بزرگ ساختمانی می توانند رسما درخواست کنند که طبق رویخط‌ها برای آوردن مهاجران از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به آنها حکومت روسیه اجازت مخصوص می دهد. نیکیتا ستاسین قید کرده است که پیش از همه این تغییرات به امکان تأمین ورود مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان به روسیه تاثیر خواهد گذاشت. این حتی در وضعیت دشوار اپیدمیولوژی ورود معتدل مهاجران مهنتی را از تاجیکستان و ازبکستان تأمین می‌کند. پلیس سنت پتربورگ در این هفته تقریباً 20 مهاجر تاجیک را برای ثبت اقامت خلوتی در محل زیستشان 5000 روبل جریمه کرد. مهاجران روز 25 اکتبر هنگام رید پلیس بازداشت شده بودند. در این برابر بنا به نوشته رسانه‌ها مهاجران جریمه شده نمی‌دانستند که ثبت اقامت آنها خلوتی است. طبق قاعده‌های بدوباش خارجیان هنگام پاندمی در روسیه مهاجران بدون ثبت نام در محل زیستشان تا 15 دکبر سال 2020 اخراج یا جریمه کرده نمی‌شوند، اما کسی در صورت ثبت قلبکی اقامت جریمه را بکار نکرده است. هرچند سنجش حجت مهاجران نیز به تأخیر افتاده است، اما پلیس در اکثر وقت مهاجران را با بهانه‌های دیگر بازداشت و تفتیش می‌کنند. به گفته مهاجران در اکثر حالت‌ها پلیس در محل زیست با بهانه‌های گوناگون سنجش می‌گذرانند و هنگام تفتیش آنها دیگر قانون‌شکنی‌ها را به مثل ثبت نام نشدن در جای اقامت را آشکار می‌کنند. مقامات رسمی روسیه یگان حادثه را رسما گزارش نمی‌دهند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه نیز می‌گویند که ثبت نام اقامت محل از مشکل‌ترین حالت‌هایی است که بیشتر وقت مهاجران مهنتی با آن روبرو می‌شوند. تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیده ایستاده‌اید. یک ساکن مسکو در این هفته با سبب نام تقلبی 90 شهروند خارجی متهم کرده شد و به دادگاه ارسال گردید. دادستانی بین نویوی پیرووسکای شهر مسکو عیبنامه را در پرونده جنایی علیه یک ساکن 38 ساله قبلا محکوم شده مسکو تصدیق کرد و در صادر کردن 26 لحظه جنایت مطابق ماده 322 پریم سی کدکس جنایتی فدراسیون روسیه و قیدگیری تقلبی شهروندان خارجی در جای بودوباش در فدراسیون روسیه متهم کردند. طبق اطلاع تفتیشات عیبدار شونده از روی منفیت‌های غرضناکی خود از 21 ینور تا 22 فوریه سال 2020 90 شهروندان خارجی را در جای استقامتشان به طور قلبکی به قید گرفتند که قصد زندگی در منزل او را نداشتند. کارت یگانه نقلیاتی از سال نو در اتوبوس‌ها و قطارهای مسکو و ولایت مسکو کار می‌کنند. در این خصوص گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف در صحبت با خبرنگاران آخر این هفته ابراز داشت. ساکنان مسکو یا منطقه مسکو کارت‌های گوناگون را استفاده می‌برند. از ماه ینور امسال با شرافت استراتژی مشترک ما کارت یگانه نقلیاتی جمعیتی راه اندازی کرده می‌شود که آن هم در راه آهن و هم در اتوبوس‌ها بین مسکو و ولایت مسکو اعتبار می‌کند، گفته است اندری ورابیوف. در عین زمان کارت نقلیاتی استرلکا در ولایت مسکو و کارت نقلیاتی ترویکا در مسکو اعتبار دارند. پیشتر خبر داده شده بود که روز پنجشنبه هفته گذشته شهردار مسکو سرگی سبیانین و گوبرناتور ولایت مسکو اندری ورابیوف درباره تطبیق چراهای همکاری‌های منبعد در رشد و تکمیل دادن اینفراستراکتور نقلیاتی ولایت مسکو و شهر مسکو سازشنامه به امضا رسانیدند.
برنامه اطلاعات جنبست خبرهای هفته را شما میشنوید. صرف نظر از تابعیت شهروندی در مسکو، بیماران گرفتار کرونا ویروس به مثل شهروندان روسیه مناسبت و خدمت رسانی‌های طبی رایگان میگیرند. گفتند در ریاست تندرستی شهر مسکو در روز جمعه این هفته طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه طبابت طبق پلیس سقراط طبی حتمی برای خارجیان که اجازت استقامت موقته یا اجازت برای استقامت دارند، اینچنین گریزه‌ها، پناهندگان و شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجازت داده می شود. اما مهاجران ملتی از آذربایجان، مولداوا، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین باید بیمه خود سقراط طبی اختیاری داشته باشند. در رابطه با پاندمی از ماه ینور طبق سیاست رشد تندرستی مسکو و طبابت بیماران گرفتار به کرونا ویروس، مهاجران است توانایی وابسته از سطح مقام در روسیه یا داشتن یا نداشتن سقراط طبی یا شهروندی به طور رایگان از کرونا ویروس طبابت می‌گیرند، تاکید کردند در ریاست تندرستی شهر مسکو. سامیان عزیز، تحولات هفته روان را در برنامه اطلاعاتی جنبست هفته شما مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید، به شما استراحت با فراغت.